Добрый день, шановне господарство. Вітаю всіх сердечно у Білоруськім домі. Сьогодні ми всі тут зібралися, аби згадати великого білоруса Василя Быкова. У середу відзначали ягоне 100-годдя, 100 гадоў з дня народження. Чоловік, роль якого для нації тяжко переоцінити. Чоловік, який на протягу всього свого життя керувався принципом правди, навіть у тяжких умовах. І критики навіть часом його називали, його творчість окопною правдою. Чоловік, який казав правду і про обставини, і про народ. І він сам не раз так само зазначав, що талент має право говорити народу всю правду, навіть горькую правду. Чоловік, який так само стояв просто поруч здобуття нашої незалежності, який своїм авторитетом, своєю емоцією, можна сказати так само і своєю такою героїчною біографією, пробивав цю правду наперед, там, де здавалося, що мури вже занадто високі. На початку нашої імпрези я хотів би запросити до слова Зенона Пажняка, поплечника Василя Быкова, керівника парламентської опозиції, головного депутата незалежності, тепер так само представника руху «Вольная Беларусь», лідера руху, господар Зенон Калівацький. Вітаю всіх, доброго, дякую, що прийшли. Ми зібралися у вельми важної нагоди. Ось, і зараз успомним, хто пам'ятає Василя Быкова, хто не пам'ятає, ми про його розкажемо, бо це чоловік, який увійшов у нашу історію як вельми великий чоловік. І я розтлумачу чому. Василий Владимирович Быков – это письменник, белорусский национальный письменник европейского масштаба. Это письменник национальный, письменник европейский. И он поднял такую тему, якая была уже знакомая на Заходе. И якая мела відповідні стилі в літературі. Називався цей стиль екзистенціалізм. Це тоді, коли чоловік ставиться в такі умови, коли він повинен робити вибір поміж життям і смертю, поміж принципами і непринципами, поміж добром і злом. І це вибір вельми важливий, це вибір його життя. Але на Заході такі большиня літературних стилів, вони виникали, як я міркую, в некій ступені, ну не то, що штучно, а лабораторно. Бо коли сябрам приходилося читати Жан-Поль Сартра, Камю, ось, Беккета Сенуэля, ось, то застається таке враження, що це все ж таки придумано, що, звісно, цікаво закручено, цікаві там думки, все, але все ми читаємо лабораторію. Це добре зроблена лабораторія літератури. А ось Василь Владимирович Быков, він не користався лабораторією. Його життя, його фронтове життя, його життя від самого початку, коли відбувалася така мобілізація, все, і вона була його лабораторією. Він життя це ведав вельми глибоко, він його пережив, він ведав тих людей, він відчував їхні характери, їхній дух, і йому нічого не треба було придумувати. Він просто повинен був це асенсувати як письменник, як творця і як мисляр. І він це зробив. І чому це усприймається так моцно? Чому так моцно сприймається? Бо воно правдиве, бо воно виникає з того життя, який прожив Быков. Там нема штучності. Ось сутність його творчості. І я думаю, що у цьому накерунку, це один з його накерунків, але я лічу головний екзистенціалізм, але у цьому шмат кому на Заході Быков просто незрозуміло, недосяжне.
Яшчэ некаторыя чытачы не дараслі да такога разумення, якое было ў Быкова, таму што яны не перажывалі таго, што перажыў Быкаў. І, можа быць, многія з нас ужо, напэўна, шмат хто не памятае ні Савецкі Саюз, ні калектывізацыю, ні тым больш вайну. Але само жыццё Быкова, якое увасоблена в яго творах, якое ацэнсавана па-філасофску, па-творчаму, яно ўражвае. Яно проста ўражвае. І я раскажу некалькі выпадкаў, які апісваў Быков у сваёй біяграфічнай кнізе «Доўгая дарога дадому». І заўважце, што многія аспекты сюжэты ў гэтай біяграфічнай яго аповесці, яны ўвайшлі ў яго творы амаль жыўцом. Дык вось калектывізацыя. Мне гэта добра вядома, таму што я быў у такім самым узросце, як Василь Владимирович, і у нас была калектывізацыя. Бо у нас калектывізацыя на Вінніччыне, она адбылася ў 50-м годзе. Я ўжо школу пашоў. І вось то, што апісвае Василь Владимирович, гэтыя жахі, гэта дакладна так і было. Нават для нас, беларусаў, для сучасных людзей, якія не памятаюць гэты час, гэта здаецца дзівам. Гэтым цяжка паверыць, не кажучы ўжо пра заходніх людзей. Для іх гэта экзотыка. І самае, не то што дзіўнае, а самае, што прымушае задумацца, што наш народ гэта перажыў. Перажыў і не зламаўся. І выжыў, і не вымер. Мы будем читать тут «Долгую дорогу на дому», некоторые аспекты, и вы переконаетесь, и вы убачите, праз які жах прыйшлося прайсці у дзяцінстве Василю Владимировичу. Это его было нормальное жыццё, голод, голодовка, постоянные обшуки, постоянно забирали усё. Людям не было ничего есть, усё, и жидово забирали жито, забирали лен, забирали всё, и обкладали всё податками. И человек не ведал, куды и як же дзяваўся. Ну вось у нас, скажем, кожное дрэва платили податки. За кожны свінчок, за жыдло. Больше одной коровы нельга было трымаць, больше одного свінча нельга было трымаць, коней нельга было трымаць, жыта нельга было сеять, молоть нельга было. И в этой ситуации белорус жил и выживал. Вот это я памятаю, сам эту реальность еще представление. И мне это тогда здзіўляла. А тым больше 30-е годы было еще страшнее. І ось Василь Владимирович пройшов ось таку загартовку життєву. Серед гэтых людей він вижив, він війною був чоловіком, який ведав ціну життя. Так само війною при його описанні, як він трапляв, його могли розстріляти, його вже поховали навіть. Помню, ставили, что там поховали таких Быков. Вот. И он оказался живым. И он прошел всю войну от початку до конца. Кто может похвалиться таким? Он был вельми моцно поранений, начався все, але он пройшов войну от початку до конца. И вот я задумываюся, разумеючи ту обстановку, у яким жив Василь Владимирович, это маленькая вёсочка Бычки, 12 хат. І ось у тих обставинах того пригнету, той понятірки, того большевизму, того холоду, з гэтага жыцця і з этой войны вырос гений, вырос человек разумный, толковый, які не став ні неврастенником, ні нейким, так сказать, не зламаўся, які даў такія вялікія творы. Я думаю, што гэта промысел Божий. Бо гении нараджаюцца ад Бога. Бо прайсці праз такое жыццё і стаць таким вялікім чалавекам, відаць, Богу трэба было, каб чалавек меў такі вопыт, і каб ён яго мог увасобіць для других людей. Вот что датычыць
його панця і того асяроддзя, з якого він вийшов. Гэта ёсць над чым задумацца над яго літаратурай і каб яе глыбей зразумець. Другі момент, які я хацеў адзначыць. Василь Владимирович Быков, як нацыянальная асоба, як нацыянальны інтэлігент, як нацыянальны творца, ён адносіцца да вельмі заслужаных перад нацыяй людзей, якія жылі пры савецкай акупацыі, якія мелі вялікую павагу, вялікае імя і шмат зрабілі для свайго народа. Вот тут я хочу растлумачыць вельмі важны аспект, які мала дзе тлумачыцца, але гэта жыццёвая сутнасць. Калі краіна трапляе пад акупацыю, і калі няма ніякой сілы ні фізічнай, ні палітычнай супраціўляцца, і калі перспектыва толькі знішчэння, то тады перад нацыяй, перад культурнай нацыяй, дзе ёсць інтэлігенцыя, дзе ёсць літаратура, дзе ёсць дзеячы, дзе ёсць традыцыі. Простае пытанне, як выжыць пад акупацыяй? Так вот, сістэма выжывання, яна адпрацаваная ў свеце для культурнай нацыі даўно. Прывяду прыклады. Калі была акупавана Прыбалтыка, Савецкі Саюз зайшоў са сваёй мільённай арміяй у Літву, Латвію, Эстонію. Маленькія краіны. Эстонія 1 мільён. Як выжыць? Яны маглі выдасці ўсіх усі мір. Задача такая. Інтэлігенцыя, нацыянальныя палітыкі. Яны павінны забяспечыць, каб жыла мова, каб жылі традыцыі, каб пранікнуць ва ўладу акупантаў. Абавязкова трэба альбо на мясцовым узроўні, альбо на высокім узроўні трэба пранікнуць ва ўладу. Трэба удзельнічаць у сацыяльных працэсах грамадства. Трэба удзельнічаць, калі ёсць магчымасць у бізнесе, мець грошы свае нацыянальныя. Гэта абавязковая умова выжывання. І от прыклад. Скажем, Літва захапілі. Некалькі там 100 тысяч вывезли з мір, расстраляли. Засталася інтэлігенцыя, камуністычная. Яны пайшлі ў камуністычную ўладу. Яны займалі пасады старшыноў райвыканкамаў. Яны адкрывалі літувіцкія школы. Яны дбалі аб тое, каб былі газеты па-літувіску, каб былі нацыянальныя газеты. І яны трымалі традыцыю, яны трымалі мову, яны трымалі школу. І не былі, так сказаць, здраднікамі свайго народа. Там, дзе яны не поставили свой народ, ідэалогію чужую, вышэй сваіх нацыянальных інтарэсаў. І над іх прыстасаваліся да гэтай ідэалогіі. Але нацыянальныя інтарэсы яны праводзілі праз гэтую ідэалогію. І так захавалася Эстонія, так захавалася Латвія і Літва. Дзе утварыўся Народны фронт? В Эстонии. Хто утварыў? Эстонскія камуністы. Як толькі імперія дала слабіну, у вяршыне былі свае людзі. Былі свае нацыянальныя людзі, яны займалі пасады, яны былі дырэктарамі заводаў, яны уплывалі на сацыяльныя асновы, яны кіравалі сваім тэлебачаннем. У іх было сваё тэлебачанне, свае так, яны не былі супроць камунізму. Так, все, Ленін сказаў правильно, окей, але все ідзе па эсконску. І от калі імперія дала слабіну, от тады утварыўся Народны фронт у Эстонії. Калі б это былі оккупанты, так сказать, со зброей, не было б эстонцаў, яны б это не дазволілі, либо іх перестріляли. Але былі свае, яны былі зацверджаныя ў Москве.
І гэтыя камуністы, які былі ў ЦК Кампартыі Эстонии, паглядзелі на это вот так, сквозь пальцы. Творился Эстонский народный фронт. Задача, конечно, незалежность Эстонии. Вот что. Потом Латвия, потом Литва. Кто допомог утворить Сейдис? Бразарскис. Первый секретарь ЦК Компартии Литвы. Постоянно ездил в Москву, говорил, что строим коммунизм и так далее, а строили Литву. Школы свои, усюди своих людей, свою академию, свою литературу выдавали, переклады свои выдавали, хотя это было фактически заборонено в Советском Союзе выдавать, кроме русских перекладов. Не любили. Ну и вот, подходим до Беларуси. У Беларуси было вынищено настолько, вся элита была вырезана в 30-е годы, бо в Прибалтиці элиту не вырезали. Они были в лепших умовах. Элита была вырезана. 1 800 000 по моих подликах. По подликах других 1 600 000. Но все равно мы крутимся около 1,5 миллиона. Было знищено Беларусь и сам лепших. Письменников, администрация белорусская в 30-е годы была вынесена полностью. Тогда были округи, 104 были головные кирівники этих округ, живых остались только 2. Остальных вынесены. И вот в этих умовах застались одинки людей, которые тримали нацию. И я назову их. Это первым чином Лариса Помпеевна Александровская. Это Петро Глебко. Это Игорь Лучинок. Это геи. И это Василий Быков. И называю остальных. Олег Адамович. Гэтые люди проникали в уладу, не працавали на гэту якби систему, але вони не спорили з этой системи, але маючи на увазі розвиття своєї культури, своєї мови, своєї будучини. Приведу приклад. Лариса Помпеївна Олександровська. Сопрано, видатний голос, видатна співачка. И вот перед ёй она умела так себя поставить, что перед ёй эти бонзы партийные ничего не могли сделать. Сталин Иосиф целовал ее ручку, и Берия так само. И она могла пробить през них оперный театр. Это и она нашла место, где побудовать ломбарду оперный театр. Это и она была потом режиссером этого театра, ставили национальную драматургию. Это и она поставила Аиду. 60 годов тримався її спектакль. Може, ще теперь тримається, не знаю. И режиссер, и актриса, и діячка. И она, будучи займаючи певні громадські посади, и она могла через этих коммунистов выбить для Беларуси то, что нам треба было. А нам треба було інституції, нам треба була своя академія, нам треба було інститути мистецтвознавства. Это все пробивали вот такие люди, как Петро Глебко, який писал вершики такие, ну, кажуть мне, что, ну, коммунизм, Ленин, там все. Все это писали. Але працевали на Беларуси. И есть другой метод. Ну, про Ларису Помпеевну я расскажу вам один выпадок. В 1939 году был фестиваль национальных театров в Москве, национального мастацтва. Это была великая потеря. Все зеркали все. Од нас был театр имени Купалы, ну и просили выступить Янку Купалову перед Сталином и всем этим клипом. Купала отмовилась. Сгодилась Лариса Помпеевна Александровская. И вот зала, колонная зала Дома Союза, выступая Александровская и читая доклад. Сидят все, весь Синклей, сидит Сталин, Берия, Ворошилов, вся банда. И раптом у полной тишині, голос Сталина у час виступу Олександровської.
А в Беларуси надо бы по-белорусски говорить. Полная тишина. Лариса Помпеївна отак вона читала так, не дрогнула абсолютно, вона от якби не звернула увагу, але з полслова переходить на білоруську мову і читає. І всі ті болвани сиділи у залі, ж нічого не розуміли. Вот. Ну, Сталин сказал. И она отчитала, а разу по-белорусски. Я тут же запросил Сталина Берию до себе. И она преступничала. И она не висела перед ними. И они ей целовали ручки. Она себе поставила вот так. И вот эта вся чернь, выхованная такая вышла из криминальной зрази, перед этой женщиной, яка годність свою за все имела на увазі, національну, жаночу, чоловічу, от і її ручки цілували. І тоді, коли їй треба було сказати, що нам треба то і то, ну, що ж Лариса Помпеївна, з удовольствием. Так, бандюгам часом хотілося зіграти у джентльменів. І Лариса Помпеївна судовно ведала эту психологію. І я не випадково про це кажу, тому що у Василя Владимировича был великий накат в початку 90-х годов, когда он написал третью ракету, когда засвідчив себе великий письменник, вот, який, доследуя белорусский характер, белорусский дух, белоруса в обставинах выбору. И они привыкли, что про войну треба писать, там политика партии, вот как мы сражались, и так далее. А он писал по-другому. І був на його невеликий накат. І, може бути, могли перестоптати. Я пам'ятаю, я був якраз студентом, це все відбувалося. Вот. А потім відбувся поворот. Вони вирішили, що треба по-другому. Одна з причин була, це кончилася влада Хрущова в 1964 році. Прийшов другий. Ну и, видать, решили поменять политику, безум изменить на морковку. И отнеслись до Быкова лояльно, дали ему машину друковаться, отримливал державные премии, отримал народного письменника и в 1986 году отримал Ленинскую премию. Это наивысшая премия в Советском Союзе была. Тот, кто лауреат Ленинской премии, это недосягально. Это никакие не Нобель. Нобель это ерунда. Треба было быть лауреатом Ленинской премии. Так вот, Василий Владимирович, пишут, что все это мертвые не болеть. Все это творы, это стену, это знак беды. Тримал Ленинскую, ему уже не было куда деваться. Потому что это стало сусветно ведомая особа. И он сумел в себе повесить так, что, кажется, не залез им под позногти. Василий Владимирович вельми умел себя тримать у громадства. З'езды письменников, и он умел молчать. Памятаете у Паршивалю, як учил кунгерам рыцарь Паршиваля, что самое главное для рыцаря – научиться молчать. И кто мочил чему? Вот. Так вот, Василий Владимирович был вельми стриманий чоловік. По всіх він не удільничав тих дразках, він був в ушелі, він відчував свій обов'язок літературний. І це грало. І от як не Ленінська премія Василя Владимировича, надруковать артикул про Куропаты, а это была бомба, не удалось. Не удалось. Это я докладно чую. Бо тоді, коли я принес цей артикул, вся редакція була за, але каже, тут, як кажуть, в кінці. Тільки Василь Владимирович може допомогти. Тоді ми з ним познайомилися, була написана промова, і тоді пішла боротьба, вже кажуть, не на життя, а на смерть. Вот. Вот гэты момент я хотел особливо відзначити. Як нація, коли натрапляє у абсолютную яму, бессильную ситуацию, коли не можна, нічого не можна, задушитися, знищитися. Як у 30-ті, як вона супротивлялася і виживала. І це супротивлення у 91-му році дало нам можливість створити Народний фронт і відновити нашу незалежність. Ну і другий варіант, коли
Еліта національна знищена, нема. Автомат Калашникова. От курди. Абсолютно безперспективная ситуация. Потому что повинна быть культура, мозги, повинны быть люди, яких признаны в свете, повинны люди, які умеют нести дух своей нации. А автоматом Калашникова ничего не зробишь. И вот автоматом Калашникова при Советах ничего не было. Ни для Литвы, ни для Польши, ни для Эстонии, ни для кого. Мозгами, сердцем, духом, любовью до своей нации, умением, як кажуть, з ворогом вести боротьбу, не залазячи ему по ногти. Вот гэтым перемагали. Это вельмі важный момент, потому что люди, якія супраць беларускага нацыянальнага адраджэння, яны асабліва зараз паводзяць себя по-другому. Вот, а ён жа камуністам быў, а бык уже ленінскую прэмію, гэта коллаборант. Мы повинны запомнить, что это говорят те самые вороги, которые вынищали нас в 30-х годах. Это ворожие голосы. И тому эту тему я хотел открыть в связи с Василием Владимировичем и с теми людьми, яких я назвал. Немецкая оккупация. Немцы вошли в Минск. Тут же уладу захопили кто? Российцы. Они в управе были, уже все, ликвидовали, по-русски театр уже хотели сделать, все, они уже. Вернулись белорусы с Турнова. И Виктор Тумаш приехали в Минск. Это вот тут книга есть, утроки с Антоном Шапилотиным, там все написано. Просто выставили их коленом, этих русотяпов усих. Домовились с Кубой, створили свою управу, створили белорусские школы, почали допомагать своим людям по социальных аспектах, по всем. Вот у этой оккупации, у немецкой колонизации, нашлись люди, які зрозуміли, що треба рятувати свій народ. І вони вирятували вельми шмат. Гэта Василий Владимирович цудоўна разумел. Так як разумели все ті люди, які я назвав. Я їх усіх особисто ведав. І Ларису Помпеевну, і Глебу, Шумка, і многих других. І Олеся Адамовича. От вони змагалися таким чином на Білорусі. Несли, як кажуть, будучи в системі влади оккупанта. Гэта аспект может быть новый для наших людей, бо мы стратили политичную элиту, а элита это повинна была разуметь. Вот Василий Владимирович это человек, который для нации зробив вельми шмат не только як літератор, але як чоловік, який підтримував національний дух, національну культуру, ніде, як кажуть, не витикаючись. Ніде. Петро Глебко створив академію, фактично, вельми шмат створив академію наук. Він створив інститут мистецтвознавства. Это его инициатива. 50 томов фольклору, это он пробил, это его идея. Писал верши, там Сталин говорил. Вот. Тому этот момент у боротьбе вельми важный был. И когда настал час, Василий Владимирович перешел на позиции белорусского отражения открыто. И он наступил на Народный фронт, и он открыто стал у конфронтацию до коммунизма, он уже бачил, что им концы, это все валится. И ничего, как кажут, раскрываться не треба. Треба поднимать стяг бел червоно-белый и идти с авангардом, сдобывать незалежность. И он пошел. Я вельми ценю Василия Владимировича в этом сенсе, что он оказался великим письменником и великим белорусом. И мы повинны памятать этого человека, памятать его подвиг, памятать его литературу. И он застається в нашей истории назавсёды. Вот. Так что сегодня мы завершаем его століття. И он мог, может, до 100 годов не дожил бы, але еще годов 90, напевно, мог бы пожить.
каб не прыспешылі яго смерць. Я прыспешылі яго смерць. Не ведаю, можа, Сергей Наумчык про гэта будзе гаварыць, але я дакладна знаю, што калі ён захварэў на онкалогію, то людзі лечацца гадамі, дзесяцігоддзямі ад онкалогіі, жывуць. Вы ведаеце, это прыклады ў нас. І у яго была сістэма лячэння, якая давала яму магчымасць існаваць. Калі ён пераехаў у Беларусь, яму не дала магчымасць, яго у драўляны положили, мы ликвидовали всю эту систему лечения. Мы не связались с Чешской клиникой, ничем не было. Просто умер. Это некогда я писал про Карпенку, як знищили Карпенку. Геннадій. Я отримав інсульт, повинна бути термінова операція. На протягу там несколько дней, и это не проблема, он бы жил, все было нормально. И хирург, який повинен был это робить, прозвище його Олешкевич. Ему позвонили в присутности наших людей, які були членами наших партий. Тому я докладно это знаю. И сказали, не спешите. И вот он не спешил 6 дней, Карпенко помер. Тут же его возродили депутатом Совета Республики и так далее. Что-то подобное было с Быковым, только больше закамуфлировано. Ему так само допомогли померці, його не лечили по методиці, де він мог би вижити і прожити. Это злочинная система, это уже система Лукашенко, это та самая Москва. И они отыгрались уже на Быкове. Але мы повинны это ведать. И мы повинны ведать, на что они здольны. И тая вот сила, якую Быков показал своим героям, он поднял вельми высоко белоруса. И он показал его характер, его лепшие и горшие боки. Он системно подходил до человека. И он узнял его над усім светом. Бо есть такие подеи, написанные в его образах, які могут показаться, что человек, белорус был слабый, слабовольный, там, Казевич, все. И такое было. Але были такие, які готовы за принципом, за годностью, за справедливостью идти на смерть. И они шли на смерть, его героя. Он поднял вельми высоко Беларусь, он показал белорусский национальный характер, вельми глубоко. Повторяю, на Заходе, трошки ведаю, пришлось спекаться с людьми, говорить, які мне доказывали там, что Шопен французский композитор. Вот. Не все это зрозумело. Быков – это вишня, якую яшчэ будуть пам'ятати довго, вивчати і відкривати для себе світ. Тому що він вийшов з того світу, він знав його з того світу, який ми не проживали. Він знав його вельми глибоко. От. Зараз про Быкова, розумієте, чому? Мало, тому що окупація, це для їх особистий ворог. Мало що говориться, ліквідовані інститути, ліквідована критика літературна, ліквідований союз письменників, все, ви бачите, що відбувається. Вот. Але велич Быкова уже знищить неможливо. І то, що у нас є, що б ми не робили, але, повторяю, є наша велика література, є наші великі люди, є такі, як Быков, є такі, як песняры, як Лучанов, все, это вся великая культура. Что бы мы ни робили, знищить немагчыма. И это основа нашего отражения. Так вот, Василий Владимирович Быков эту основу заклал усей своей творчести, усім своим життем, и в конце открыто перешел в Народный фронт и нес его стяг. Слава Василию Владимировичу Быкову. Мы повинны его памятать, его творы. І гэта наш сцяг, на які ми повинні рівнятися, якого повинні шанувати, любити і пам'ятати. Жиде Білорусь! Дякую, господару Жиноня. Ми віримо, що Василь Быков апошні годы життя провел на чужині, у еміграції.
Мы сегодня так само збираемся тут у Варшаве, каб ушанаваць яго памяць. Спадар Васіль быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, і ў мінулыя гады, і ў час эміграцыі таксама блізкі кантакт са спадаром Васілём меў Сергей Нагумчык, дэпутат незалежнасці і журналіст. Сёння ён не змог з намі быць тут асабіста, але даслаў да нас відэазварот. Давайте паслухаем. Дорогие сябры, Катя мне сказала укласціся у 20 хвилин. Я постараюсь больше компактно говорить, хотя, конечно, про Василия Владимировича Быкова можно говорить бесконечно. А я найперш хочу подяковать, что вы собрались. На великий жаль, не могу быть физично разом с вами. Ну, не моя вина, не обставины так просто склались. Але спадзяюся, недзе праз месяц, праз паўтара вас пабачыць. Завяршыў працу над другім выданнем кнігі 94 пра першыя так званыя прэзідэнцкія выбары і пра падзеі, якія былі вакол гэтага. Там шмат сторонак прысвечаныя і Быкаву. Думаў яшчэ месяца два аддаць гэтую кніжку ў выдавецтва. Ну, весь час дарабляю, але як Василь Владимирович Быков казаў, лепшы вораг добрага. Відаць, так сказать, каб гэта не цягнулася бясконца, вот сёння-завтра паставлю кропку і ў выдавецтва. Кніжка будзе выдадзена, дай Бог, будзе все нормально у камунікаце ў Беластоку. Калі мы гаворым пра Быкова, то, конечно, мы губляемся, паколькі гэта вельмі такая разнастайная фігура, фігура велічная. Але мы не павінны забывацца на тое, што найперш гэта пісьменнік. Гэта пісьменнік, аўтар тэксту, роўных якім у беларускай літаратуры не было. Ніхто, вось з моманту, як з'явілася друкаванае беларускае слова 500 гадоў таму, як вот тут у Празе Скарына надрукаваў першую кніжку, да такой вяршыні ніхто не ўздымаўся. Да вяршыні мастацкасці, да вяршыні філасофскага асэнсавання, да вяршыні таго, што называецца літаратурай. І цалкам можа быць, што наперад і дзесяцігоддзі, а можа і 500 гадоў, ніхто да гэтага ўзроўню з беларускіх аўтараў не ўздымецца. Не думаю, што ў гэтым будзе трагедыя. За 500 гадоў гішпанскай літаратуры, ну, я, скажем так, лічу, ніхто не ўзняўся да ўзроўню Сервантеса, але тым не менш гэтага дастаткова, каб гішпанская літаратура вось гэтым сваім шэдэўрам, ну і іншымі, канешне, лічылася адной з лепшых у свеце, а гішпанцы ганарыліся. Таму і нашым прапраўнукам будзе чым ганарыцца, бо у нашай нацыі быў Василь Владимирович Быков. Яго трэба чытаць, і калі чытаеш, то я скажу абсалютна труізм, конечно, увесь час знаходзіш новага Быкова і, ну, штосьці адкрываеш у сябе самім, калі чытаеш гэтыя ягоныя творы. Але натуральна, што для нас, для сучаснікаў, гэта не толькі пісьменнік. Гэта асоба, якая жыла, якую мы маглі бачыць жывым, якая вельмі моцна паўплывала на наш лёс. Выбачаюся, што я, можа быць, скажу некаторыя такія асабістыя рэчы, правда, яны тычацца не толькі мяне аднаго, але і Зенона Станіславовича Пазняка. Вось у вельмі драматычны такі момант нашага жыцця ў 96-м годзе, калі мы былі вымушаныя падаць на палітычны прытулак у Злучаных Штатах, гэта сапраўды былі вельмі цяжкія дні з розных прычынаў. І адным з тых, з кім мы раіліся, быў Василь Владимирович Быков, які адназначна сказаў, што вы павінны рабіць так, як вы лічыце палітычна патрэбным, і нас падтрымаў.
А праз нейкі час я атрымаў ад яго у Нью-Йорку вось гэты ліст. Я просто вось зачытаю некалькі радкоў з гэтага ліста. Милые наши выгнанники Зянон и Сярожа, разумею, як вам не солодко там, але хочу, каб вы зразумелі, што людзям такого кшталту солодка не будзе нідзе. Мусіць, каб адчуць соладыч душевную, трэба нарадзіцца іншымі, якімі вы не нарадзіліся. Значыць, трэба неяк адаптавацца і памятаць, што жыццё і гісторыя надта парадаксальныя. За чорнай паласой наступае светлая, часам без усялякай бачнай прычыны, паводле боскай волі. Праўда, на беспрычыннасць цяжка спадзявацца, але калі іншага не выпадае, я вельмі адчуваю вашу еўрапейскую ментальнасць і разумею імкненне ў Европу, чыста псіхалагічнае прыцягненне. Сам некалі зведаў, жывучы ў Азіі. А калі да гэтага прымешваюцца яшчэ і прагматычныя ці палітычныя прычыны, а яшчэ покліч радзімы Беларусі. Але як-небудзь. Ну і я паслаў яму фота, дзе мы з Зяноном Станіславовичем стаім на дарозе на шляху ў Агае, здаецца, в Агае. Там горы такое, ну, такі пейзаж даволі такі прывабны, ну, але, відаць, мы былі невясёлыя. Вось он піша у канцы. Вялікі дзякуй за фота, надта добра атрымалася, прыгожа пры добрай кампазіцыі. Толькі выраз твараў падобна не дужа вясёлым. Але што ж, усё зразумела. Ды не гаруйце дужа. Усё як неяк прымінецца. Павінна прымінуцца па волі Господа. Думаю, што не адны мы можам сказаць пра тую моцную падтрымку, якую мы адчувалі і ад Васіля Владимировича. Я думаю, што кожны з тых дзесяткаў тысяч нарадафронтаўцаў, актывістаў Народнага фронта і дэпутатаў апазіцыі БНФ, і членаў Сойму БНФ, і управы, і тых, хто быў на з'ездзе, і тых, хто жыў у рэгіёнах, можа быць, і ніколі не бачыў жывога Быкова. Для всіх, для нас было вельмі важна, што Васіль Уладзімірович з намі. Ён вот у тым працэсе, які сёння мы называем аднаўленне незалежнасці, адыграў абсалютна ключавую ролю. Гэты абсалютны факт, які, мне падаецца, ўжо проста аксіома і не трэба даказваць. Ведаеце, вось зараз, калі стагоддзя Быкова прайшло, часам в інтэрнэце даводзілася даволі шмат рознага чытаць. І прычым, што цікава, што вельмі мала хто ўзгадаваў вось гэты перыяд Быкова 90-х гадоў, калі ён канца 80-х, пачатку 90-х, калі ён ўсё ж такі падтрымаў Беларускі народны фронт, быў у аргкамітэце, потым у Сойме, калі ён быў разам з Пазняком. І я доўга думаў, чаму так адбываецца, розныя прычыны, але вось назову адну. Я палічыў, колькі пісьменнікаў, членаў Саюза пісьменнікаў было ў Беларускім народным фронце. І пачаў загібаць пальцы. Ну, сам Васіль Владимирович Быков, Рыгор Иванович Барадулін, Артур Витальевич Вольскі, трое, так? Уладзімір Орлоў, чацвёра. Вось па двух у мяне ўзнікла сумненне, ці аднавілі Васіля Сёмуху, нашага выбітнага перакладчыка ў Саюзе пісьменнікаў, бо ў свой час яго з Саюза пісьменнікаў выключылі. І ці тады ўжо ўступіў у Саюз пісьменнікаў Лявон Баршэвскі. Ну, калі з Сёмухам і Лявоном Баршэвскім атрымліваецца 6. Я маю на ўвазе менавіта 6 сябраў, юрыдычных сябраў Беларускага народнага фронта сярод нашай беларускай пісьменніцкай арганізацыі. А членаў Саюза пісьменнікаў, якія стваралі бессмяротныя творы, дастойныя нашай вялікай эпохі, як свой час казалі камуністы, было больш за 500.
1 до 100. Вось гэты ключавы момант, калі трэба было максімальна сканцэнтраваць усе сілы, і Быкаў заклікаў аб'яднацца вакол Беларускага народнага фронта, вось у гэты момант абсалютная большасць, да не толькі пісьменнікаў, а ўвогуле нашай творчай, навуковай інтэлігенцыі, яны палічылі, што неяк абыдзецца і без іх. Вось ёсць БНФ, ёсць актывісты, ёсць дэпутаты, вось хай яны робяць, а мы вот так будзем недзе збоку, калі трэба, мы іх так крыху пакрытыкуем, можа не крыху пакрытыкуем, карысна ім будзе. Дык вось Быкаў быў не такі. Быкаў не прапускаў ніводнага паседжання Беларускага народнага фронта, сойма Беларускага народнага фронта, ну калі не хварэў. Ён хадзіў на мітынгі, не было, я не памятаю ніводнага шэсця на Курапаты, а гэта была ўжо позняя восень, як правіла, халодны дождж ішоў, каб Васіль Владзімирович не прыходзіў. Не заўсёды ён даходзіў да Курапатах, мы наадварот прасілі яго ісці да хаты, але вось да гэтага будынку НКВД ён прыходзіў заўсёды. Ён быў даверанай асобай Зенона Пазняка, хадзіў з камандай Пазняка на тэлевізійныя эфіры. Ён ездзіў у рэгіёны разам з Пазняком, з іншымі дэпутатамі БНФ. Гэта былі зусім такія, ведаеце, не, так сказаць, не шокоўныя умовы. Гэта трэба было доўга ехаць, і гэта былі і не заўсёды прыязныя аўдыторыі. Але вось Васіль Владзімирович рабіў вось гэтую працу. Я памятаю, што мне ён у 90-м і в 95-м годзе напісаў тэкст улёткі на выбары, на парламенцкія выбары. Ён не цураўся вот самай чарнавой працы. І калі я чую ад некага, што ах, вось вы адцягвалі Быкава, вы прымушалі яго займацца палітыкай, лепш бы ён сядзеў за пісьмовым сталом і пісаў геніяльныя творы свае, я разумею, што гэтыя людзі Быкава не ведалі. Бо трэба зусім не ведаць Быкава, каб уявіць, што яго можна было прымусіць рабіць тое, чаго ён рабіць не жадаў. Ведаеце, я вось недавно зноў прачытаў гэты папрок, што вот у 73-м годзе Быкаў сярод там іншых пісьменнікаў, здаецца, іх было 3 дзясяткі, на чале там з Шолахавым і гэтак далей, падпісаў ліст, надрукаваны ў «Правдзе», супраць Салжаніцына і Сахарова. Ну, па-першае, гэты ліст Быкаў не падпісываў, і ёсць сведкі, як гэта все адбывалася. Прозвішча ён сваё пачуў па праграме «Час», праграма «Время», і потым прачытаў у «Правдзе», абсалютна ўжо даказана, і напісаў ліст пратэста, паслаў яго ў ЦК КПСС. Калі я чую, што вот мала, трэба было, каб ён яшчэ даў нейкае інтэрв'ю там па Свабодзе ці па BBC, я зноў жа разумею, што гэтыя людзі абсалютна не ўяўляюць рэалій таго часу. Ну, всім на гэтай тэрыторыі, в гэтай савецкай імперыі запраўляла і КДБ таксама, і імі, і чэкістамі ЦК КПСС. І гэта было ўсё роўна туды напісаць, што сказаць, што вы несумленныя людзі, вы паступілі подла. Я не ведаю, што яшчэ трэба большага. Хочацца ім некаторым, каб Быкаў, напэўна, пайшоў у дысідэнцтва, каб ён сапраўды, так сказаць, зрабіў нейкія заявы, і тады ў 73-м годзе пайшоў вось у дысідэнцтва. Ведаеце, а давайте змадэліруем сітуацыю, што от Быкаў, скажем так, зрабіў. Быкаў сабраў журналістаў у Маскве, ну, цяжка гэта было зрабіць, але, допустим, дапамаглі б яму сабраць, і зрабіў бы шэраг палітычных заяў, так сказать, вот что, ну, сам, не знаю, супраць КПСС, там, супраць савецкай улады, што заўгодна, вот в стылі, там, Сахарова ці Солженіцына. Ну, што было б? Безумоўна, ён адразу быў бы выкрэслены з літаратуры, я маю на ўвазе з легальнай літаратуры. Яго б не друкавалі, і абсалютна адназначна ён бы быў высланы
ці быў вымушаны з'ехаць у эміграцыю. Цяжка думаць, як бы склаўся лёс яго ў эміграцыі. По-рознаму лёс людзей у эміграцыі складаўся. Хтосьці, розныя былі, хтосьці сябе губляў, хтосьці сябе не губляў. Кажуць, што вот Быкаў бы, можа быць, пачаў бы пісаць яшчэ лепей, атрымаў бы Нобелевскую прэмію, і гэтак далей. Ведаеце, все магло быць. Мы не можам ведаць, што было б, калі Быкаў з'ехаў у эміграцыю. Але мы ведаем, чаго не было б, калі Быкаў з'ехаў у эміграцыю. Я вам скажу. 19 кастрычніка 1988 года у Чырвоным касцёле на сходзе, які сабраўся і ўтвараў мартыралог і аргкамітэт Народнага фронта, эмігранта Быкава б не было. Не было б чалавека, які ў крытычны момант развярнуў у супрацоўніка аддзелу культуры ЦК КПБ Бузука мікрафон і не паставіў на галасаванне абрання Пазняка, які потым ініцыяваў стварэнне Беларускага народнага фронта. Быкава папракаюць, што ён быў героем сацыялістычнай працы. Дзякуй Богу, што Быкаў быў героем сацыялістычнай працы. Дзякуй Богу, што Быкаў быў лаўрэат Ленінскай прэміі. Дзякуй Богу, што ён быў лаўрэат дзяржаўнай прэміі. Дзякуй Богу, што ён быў народны пісьменнік БССР, бо калі б ён не меў гэтых тытулаў, для гэтых супрацоўнікаў ЦК ён быў бы ніхто. А тыя героі сацпрацы пісьменнікі, я і не буду іх называць прозвішчы, якія тады сядзелі ў зале, на такі крок не пайшлі б, бо яны не мелі смеласці і рашучасці Быкава. І вось вельмі добра, проста шчасце, што ў той момант Быкаў апынуўся з намі у гэтай зале, што ён павёў сход так, як мусіў бы ён ісці, і адбылася гістарычная падзея. Быў сфармаваны аргкамітэт БНФ, утварыўся Беларускі народны фронт, які потым разам з Быкавым прывёў Беларусь да незалежнасці. І апошняе, што я хацеў бы паказаць, мне вось дасталося некалькі такіх рэчаў ад Васіля Владимировича. Вось гэта такі самаробны бел-чырвона-белы значок, які Васіль Владимирович насіў. І вось у мяне стаіць такі фотаздымак. Ён абсалютна вам вядомы, гэта народны сакратарыят БНР, але гэта незвычайны фотаздымак. Я вось зараз упершыню за многія гады зраблю пэўную такую працэдуру. Выйму яго адсюль. Вось гэты фотаздымак Васіль Владимирович взяў з часопісу, з бюлетэня «Беларускія ведамасці», які ў Варшаве выдаваў Зенон Пазняк. Пазняк прысылаў яму ведамасці. Васіль Владимирович взяў, наклеіў яго на картонку. Тут нейкі пейзаж. І вось гэты фотаздымак у такім от выглядзе, гэта я ўжо потым яго взяў у рамку. Ён апошнія месяцы стаяў у яго, у Васіля Владимировича, на пісьмовым стале ў Празе. І самы апошні выступ Быкава быў прысвечаны Беларускай народнай рэспубліцы як свечцы надзеі. Ён свой выступ скончыў, так няхай яна гарыць, гэтая свечка, і не гасне. І само жыццё Васіля Владимировича пацвярджае, што калі такія людзі ёсць, калі яны як свечка нам свецяць, Беларусь застаецца, Беларусь будзе жыць. Дзякуй за ўвагу і жыве Беларусь!
Гаспадарства, калі вы сочыце за падзеямі, якія адбываюцца ў беларускім доме, бачыце аб'явы руху вольная Беларусь, то напэўна ведаеце, што тут ёсць літаратуразнаўчыя лекцыі. Сёння з намі аўтарка гэтых лекцыяў, депутатка Менскага гарадскога савету працы здабыцця незалежнасці, літаратуразнаўца, гаспадарня Галіна Пазняк, запрашаем. Василий Владимирович Быков в разных ситуациях и с разными людьми был розным. А мне пощастило з ним познайомиться и отчуть на себе его незвычайную теплыню и добрыню. У 82 году супрацоўнікам Мінпедагогікі, у які я была направлена пасля аспірантуры, было доручено зрабіць дапаможны матэрыял для школ, біяфільмы пра народных пісьменнікаў. Мне пашчасціла, мне доручили рабіць біяфільм пра Васіля Быкова. Наши коллеги мне спачувалі, бо говорили про то, что Василий Владимирович не любіць самарэкламу, з ім цяжка дамовіцца пра інтэрв'ю, ён чалавек сціплы і не любіць неяк сябе вылучаць. Таму табе, говорили мне калегі, будзе вельмі цяжка з ім, а сустрэцца трэба, бо трэба былі відэа, нейкія матэрыялы, фатаграфіі. І таму я пачала работу над гэтай працай, збірала нейкія здымкі, але здымкі ў газетныя, часопісныя не падыходзілі. Трэба былі арыгіналы, да і самого Васіля Владимировича трэба было зняць. І я ішоў час, я збірала гэтыя матэрыялы і адцягивала сустрэчу, бо вельмі хвалявалася і нават баялася. И вот одного разу в доме литератора была некая вечерина, и выступал Василий Владимирович, и я решилась. И кинулась я в воду, да я после того, как он уже выступил, потлумачила, что мне треба, кто я такая, не сподіваючись, что он, ніяк до меня отнесется приязно, бо, кто я? Молоденькая, была аспірантачка, а гэта чалавек, які напісаў «Мёртвым не баліць». Твор, які мяне страсянуў проста на той момент. Василий Владимирович уважливо поглядел на меня и сказал: вот вам мой телефон, звоните, приходите. И вот я у Василия Владимировича дома. Ніякай дыстанцыі. Просто вельмі. Ён дастаў мне ўсе фатаграфіі свае, якія меў, і сказаў просто: выбірайце. Я выбрала нешта, думаю, зараз я складу спіс, і все это попрошу даць, можа, пад распіску. І калі нешта такое пачала гаварыць, ён говорит: не, нічого не трэба, давайте, потым вернеце. И вот я пришла к дому, несла эти фотографии, и молодейшая моя на 50 годов была, и думала, вот как зараз на меня напали бандиты какие, то я померила, але б гэты скарб не отдала. Бо я разумела, что я несу не просто фотографии, я несу великий довер великого письменника. А потом мы прийшли яшчэ раз уже з фотокарэспандэнтам Евгеном Коптышем, да яго здымалі, і таксама ніякай дыстанцыі, просто і лагодна. Потым быў народны фронт. І таксама ён заўсёды прыходзіў, рэдка вельмі выступаў, але слухаў так, як быццам нічога важнейшага ў свеце няма, вельмі уважна. И мы ведали, что Василий Владимирович, он старейший за нас, ясно, нам завсёды хотелось, яму мне помагчы, подвесці яго пасля паседжання. И одного разу он сябе вельмі дрэнна адчуваў. Ён задыхаўся, и мы
с сябрами, значит, мы вас отвезем. Не-не, сказал Василий Владимирович, не треба, я не хвалюйтесь, я городским транспортом, доберусь тут недалеко. Ну, мы пошли тут на хитрость, сказали, что нам как раз треба в той бок, у нас справа. Таким чином, ну, старалися ніяк йому помогти. Ён дзякаваў, як быццам бы мы зрабілі нешта неверагоднае. Потым, калі пачалася эміграцыя Зянона Пазняка і Сяргея Лунчыка, мы яшчэ не асэнсоўвалі, што іх эміграцыя, але 19 чэрвеня, уже будучи в Америце, Зянон Пазняк мне позвонил и спытал, как мы собираемся віншаваць Василя Владимировича. Ну, я сказала, что нет, и все такое добро. Праз нейкі час звонит Леон Борщевский, а мы хотели с группой Народного фронта пойти до его. И звонит, что не збирайся, отменяется визит, бо Василию Владимировичу в Минску, ну и короче, ничего не будет. Проходит еще пару годин и звонит мне другой наш сябра Сашинский и говорит: «Сбирайся, Гутенька, идем до Василия Владимировича, и он нас запрашает». И мы с Валиком Сашинским едем до Василия Владимировича, и он, открывая сам нам двери, и нас встречает такая приязная, теплая усмешка: «Заходите». И вот от этой теплыни и от того, что я убачила, як стіпла живе великий письменник, який стіплий його стол, мені стискалося серце. А він говорив з нами, якби цим нічого, нема ніякої этого тяжкого стану, говорив з нами добре, тепло, і ми провели цей вечір вельми, вельми приємно. Потім почалася і він нам туди сказав: «Я кожен день о 5 годині обов'язково буваю вдома, щоб включити Радіо Свобода. Бо вельми чекаю звісток про наших пілігримів», так він називав Пазняка і Лунчика, які з Америки давали інтерв'ю. Потім почалася наша еміграція, і я особисто переживала вельми тяжко, бо мужу не давали з півгода візи, і ми з дочкою тут були у вельми тяжкому стані, психологічному вельми тяжкому стані. І Василий Владимирович присилав поштовки, неяк підтримував. А коли Зянон приїжджав в Варшаву, на місяць тільки давали візу, то він телефонував, і я чула по телефону його теплий голос. І так тяжко була ця еміграція, початок її, що і не було опори, ми були вдвоє з дочкою, а муж був праз океан. І я у думках зверталася до Василя Владимировича. І раптом, у 2003 год, його не стало. І тоді я написала: «До Василя Владимировича у мене завсюди був великий довір. І коли до горла вступав коняк від ностальгічної туги по Білорусі, я у думках зверталася до Василя Владимировича, розказуючи йому про все, що я ведала, що він обов'язково підтримає. Коли-небудь, думалося мені, я насамрэч все розкажу йому, і він зрозуміє і пошкодує». І ось Василя Владимировича не стало. И я уже ніколи не расскажу ему про то, про что я так шмат рассказывала ему у своих думках. Особисто для меня Василий Владимирович живым, бо ён со мной завсёды, з його вельми глибоким позирком, з його приязною
усмешкой, з його любов'ю до Білорусі і трошечки до мене. Дякую велике спитання Гайна. Я тут уже згадував Зенон Станіславович, що Василь Быков показав душу білоруса у всіх її проявах, вельми високо узняв нашого чоловіка. Что еще важно, Василя Быкова ведали ў свеце, его ведали ў многіх краінах, у тым ліку дзякуючы перакладам. Вядома, што яго творы перакладаліся прынамсі на 50 моваў. Сёння з намі таксама ёсць перакладчык, мастацтвазнаўца, сябра руху Вольная Беларусь Валерый Буйвол. Таксама запрашаю да слова, калі ласка. Хочу поделиться с вами властными рефлексиями про встречу с Василем Быковым. Мне пошэнціла. Першая встреча отбылася з ягонымі творамі. Мне было гадоў, можа, 12-13. Хлопцы в этом взросте спонтанно читают книжки про войну, про партизанов, выбирают батальные сцены сусветной литературы. Ось мне потрапила абсолютно випадково книжка Василя Быкова «Третья ракета», «Олимпийская баллада», «Прости, не вернуться» в одном выдании, российскую, на жаль. И памятую, что совсем молодая истота, я еще не имел уявления ни про мастацкие стили, теории, адрозненне стилистичное. Не ведаю, что такое образность, не ведаю того, что доведаўся потом. Але пережил станоўчы шок, потому что я, подлеток, читал тексты, якія закраналі нейкія глубинные струны души. Я зразумеў тады, вот як я себе это сформуляваў тады, что никто так не пишет и не писал про войну. Я народился после войны, после Другой сусветной войны, про 10 годов. Але вокруг нас было шмат людей, которые были обпалены войной, прошли праз яе, тым ліку и моя семья. И в школе нам наладживались встречи с ветеранами и так зваными ветеранами. То мы отрознивали одних от других. Когда выступали окопники, просто белорусы, их вот запросили где-то с соседнего колгаса в нашу гомельскую школу, то мы отчували, что этот человек кажет полючую правду. А когда выступали какие-нибудь жвавенькие комиссары, такие российцы в основном, то мы казали, о, это неинтересно. Мы разумели, мы отчували душой дитя, что это фальшь. Так вось Быков передавал вось эту правду драмы войны. И я это зразумел, не маючи еще зовсім життєвого досвіду. Другая встреча отбылася випадково уже с самим автором. Это 1981 год. Вельми курьезно, счастливый випадок в житті. Я стоял на припинку, чекаючи троллейбус, и читал Сотникова. Так, стою, читаю. Ну и так просто обворачиваю головы направо, а в 3 метрах от меня, как вот этот портрет, стоит Василий Быков. Я, конечно, пришел до его, повитался, раскрыл титул и попросил подписать дедикацию. Он усмехнулся, приязно поговорил со мной, подписал, конечно. Теперь это коштовнейшая книга в моей библиотеке. И так вот отбылась это просто видатная встреча з тих немногих ярких зустріч в моєму житті. Зустрічатися довелося і з папою Яном Павлом II, и с некоторыми іншими видатными людьми. Но это было самое яркое. Потом, конечно, был Народный фронт, и
Коли все починалося, я от убачив, що 88 год, ну, якби всі совєтські люди, тут драматичні події, тяжко зорієнтуватися. Коли я убачив, що там, де он Позняк, Василь Биков, я зрозумів, що треба йти туди. Треба бути за цими людьми, треба бути з патріотами. Слушно сказав шановний Вітовт Сівчик, який представився, починаючи нашу сьогоднішню вечерину. Мы должны вам все это вернуть. Ні, треба представлятися. Ви вже Вітовт прекрасна особа, хоча у вас велика пам'ять. Так ось, про переклади. Справді, нікого з білорусів так не перекладали, як Василя Бикова. Я цікавився цим питанням. Справді, є переклади на японську мову, арабську, іранську, корейську, на більшість мов європейських, на многі мови Советского Союза, народов Советского Союза, там, татарскую, башкирскую, кумыкскую. Это выдатно, конечно. Я бы, однако, уличилось, что не все эти переклады есть достаточно высокой якости, потому что, ну, треба признать, что они виконувалися в основном из российских перекладов Быкова. И до этих людей не могло дойти все багаття, вся шматколерність почуттів, образів, заключених в текстах Василя Бикова. Так що цим питанням треба займатися буде ще довгі десятиліття наперед. Найбільш видатними перекладами треба лічити об'єктивно те, що виконано польськими і українськими перекладчиками. Зрозуміло, бо це найбільш близькі нам народи, і література близькі, і там є люди, які читають по-білоруську, вміють, особливо пізніші переклади нових творів Василя Бикова, виконані або білорусами з Білосточчини, які перфектно ведуть польську мову і білоруську, або людьми більш старішого покоління, що народилися і виросли в Білорусі, а потім уже з хвалями обміну насельництва, так званого, після Другої світової війни, опинилися у Польщі, білоруси. И еще один аспект важный. На мой погляд, это, конечно, чисто субъективная, как любая мистецтвознавча оценка. Нема ніводного шерегу, навіть ніводної ілюстрації графічного твора, яка була б узровня, навіть близька до літературного майстерства текстов Быкова. Кашкуревич, Герасименко, еще там некоторые мастаки брались, и ничего не выходило у них. Когда я думаю або передозую про это, то со злости сбиваюсь с мастецтвознавчей лексики на такую больше простую, студентскую. Выходят некие каляки-маляки, карикатурные, некие наивные, такие плоские графичные решения, что просто шкода глядеть на это. И думаешь, читався человеку этой творы. Это ну, просто незрозумело. Хотя у нас есть хорошая и высокая графичная традиция, и видатная, перш за все, традиція і школа ілюстрацій до дитячих творів, літератури для дітей. Але от, мабуть, з цього інфантильного взросту творчого наші мастаки так і не вміються. Просто це треба признати. І, мабуть, треба просто тубец брати і примушати їх, розважати, поглиблятися, восприймати адекватно
творчість, тексти Василя Быкова. І ще одно, коли я вкладаюся в Івану, і ще один аспект. Поехали мы, фронтовцы, это годов 7 тому, 8 тому было, собрались и поехали в Червине в Бучки, привабленные рекламой недавно створенного музея Василя Быкова на його народині в Городній хаті. І тут я побачив той погром, який вчиняє амаль повсюль контора під назвом «Біла реставрація» на святих місцинах нашої країни. Амаль повсюль. Каля будинка музея ніхто з наших удельников экскурсии фронтовцу звернул, спытался у сестры Василия Быкова, а что это за берлина тут лежат, такая почта берлина? А это, каже, от нашей хаты засталось. А потом, да як же так? Ну, когда робили музей, то хату нашу развалили, частку берлину спалили, а это просто кинули в гнить. Вот так, оказывается, робилось. Мы вошли в эту так званую хату Василя Быкова. Это такие, мовно кажучи, древляний фанерний сарай, наворот. То, що вони зробили з родної хати, ямки купали, покинувши там фрагмент з 6 дошок, таких метр на метр. І то, що робиться регулярно, этими так званими реставраторами. Просто душа боится этого. Требует вервения, что застались портовать и обновлять по новой с этим захованием аутентичных фрагментов память про наше великое письменник. И еще пошлее. Сумный день похования Быкова в 2003 году. Пришли мы все до дома литератора. Там, конечно, особная размова, что отбывалося там, як там бегали дня с некоторыми литературными діячами, нагородженими високими узнагородами міжнародними. І все вони спробували підсунути, значить, каля труни Василя Владимировича, з тілом Василя Владимировича, червоно-зеленую шмату оккупационного режима, а патриоты стояли на своем. И мы сняли бело-червоно-белый стяг. Тогда они скинулись, лукашисты, и побег. Нам здесь место. И вот потом уже, когда выносили труну, то были десятки тысяч людей. И, видите, там были абсолютно разные люди. И генсек партии Калякин пришел, тут я там киоток. И некие вельми советских поводинов и имиджа люди. И патриоты фронтовцы. И вот это был редкий выпадок, який повторился только уже в 20-м году, когда в этот сумный день было отчувание единства нации, вышини духа. Люди, народ, нація білоруська, навіть русскоязичні, вони об'єднані були пам'яттю і вшануванням нашого великого літератора, великого письменника. И навіть такі епізоди, вот мы пошли, там были провокаторов выпускали и спробовали спинити шестя. И як эпизод отбылся, что кинулись любовские провокаторы и хотели то перекурить автобус с труной, то спынить его и, значит, не допустить далее вот это всенародное шествие. Не оказалось в этом месте фронтовской дружины. Редкий выпадок, когда она не виконала свои обовязки. Так ось это вот люди, випадковые, как бы, среднестатистичные люди, взялись за руки ланцугом и отточили труну с телом Василя Быкова и отбились, не допустили ПБшников. Вот такое было. Народ был
одною душою люди. Як потім підійшли люди вже там коли могили, коли вже поставили часовий помник і закінчилася церемонія, і, значить, тут лукашисти несуть вінок з товарища Лукашенка, там все. Люди выхопили у них з рук этот венок, почали его шпурить. Я там, конечно, подключился до этого. И снова же это были не фронтовцы, я не познал этих людей. Вот такая была реакция, такая затестятость, такая адекватность и культура поводинов была. Быков сапраўды об'єдновує нас, белорусов. Быков вучить нас белорусской мове. Я пам'ятаю, директор Мастацкого музея, где я працевал, Юрий Карачун казал, там коллеги, которые там, российцы сказали, а что вот как мы это вот теперь по-белорусски все. Он им сказал просто, читайте Василя Быкова. Дякую. Шановне господарство, тут уже сьогодні згадувалися твори Василя Быкова. Теперь мы открываем такую секцию декламацию. Будем читать его творы, уривки. Серед нас есть славутый белорусский бард Дмитрий Бартосик. Господар Дмитрий, запрошаю вас до слова. И господар Дмитрий так само прочитает нам текст про Быкова со своей книги «Забить у Минзага». Там будзе і пра спатканне з Васілём Быкавым, і пра знак бяды. Зусім випадкова эта сустрэча адбылася, але пасля разумею, што нічога выпадковага ўвогуле ў гэтым жыцці не адбываецца. Упершыню я прыехаў у Маладэчна ў жніўні 92-го года. У будынку політэхнічнага тэхнікуму адбывалася міжнародная канферэнцыя, прысвечаная нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Мае вочы, ды і не толькі мае, яшчэ не нацешыліся нацыянальнымі сцягамі над урадавымі будынкамі. Вуліца Маладэчна, у адрозненне ад сталіцы, поўніліся гукамі жывой беларускай мовы. Прамовы на канферэнцыі праменілі аптымізмам. Наперадзе нас чакала бліскучая беларуская будучыня, доказам таму быў вялікі гасцінец яшчэ нядаўна праспект Леніна, а сам помнік правадыру на галоўнай плошчы ўжо выглядаў артефактам мінулай эпохі. І трэба было быць вельмі цвярозым рэалістам, каб не паддацца той нацыянальнай эйфарыі, што панавала на канферэнцыі. Здаецца, такім адзіным чалавекам выглядаў засяроджаны і крыху сумны Васіль Быкаў. Няўжо ён прачуваў штосьці ўжо тады? Але мяне здзівіў не ягоны настрой, я ўбачыў жывога Быкава. Упершыню мы, савецкія шкаляры, пазнаёміліся з ім на уроках беларускай літаратуры. Журавліны крык і альпійская балада. Дзякуючы Быкаву нам адкрылася тое, чаго мы ніяк не чакалі ад савецкага пісьменніка, ды яшчэ ў кніжках пра вайну. Праўда, аб перадваенных гадах, карціны калектывізацыі, расказы пра высілкі ў Сібір. Але галоўнае маё знаёмства з майстрам адбылося ўлетку 87-го. Я быў зачапіўся з нейкім каралём раёна на Сельмашы, это раён Гомеля. Спачатку кароль мяне зачмарыў на вуліцы, потым я крыху выпіўшы і пераслухаўшы Высоцкага, перастрэў таго на вечаровай вуліцы, і ён ад мяне пабег. Я, нібыта інтэлігентны хлопчык, акулярнік, без досведу вулічных боек, гнаў па сельмашаўскіх дварах караля раёну, вось што значыць сіла мастацтва. Але праз пару дзён быў сустрэты каралём ужо са світай, і як у той песні іх было 8, білі недоўга, але сіл не шкадавалі. І вось я ляжаў з пабітай мордай, без пярэдняга зуба, пакрыўджаны на ўвесь свет, знясілены і шкадаваў самога сябе. Выпадкова на вочы трапілася кніга Быкава «Знак беды», выдадзеная па-расейску маскоўскім выдавецтвам «Маладая гвардія» у 84 годзе. І там жа ў Маскве купленая бацькам.
Ці то назва мяне падштурхнула да чытання надта адпаведная, яна была майму стану. Ці то абрыўкі чутых размоваў, а пра гэтую кнігу бацькі гаварылі многа. І я вырашыў разгарнуць нашумелую кнігу, і аўтар зачараваў мяне адразу. Самым первым сказано: «Время и люди немного оставили от некогда раскинувшейся здесь просторной хуторской усадьбы. И чем больше я поглублялся в читание, тем более забывался на свои знаки беды. Читал я неспешно, часто вертаючись до прочитанного и снова вступаючи в покуты героев. И отбылося диво, якое может здійснить тільки великая література. Адпакутаваўшы разом з героями, яким аўтар не пакінуў ніводнага шансу на выйсце, развітаўшыся з імі, я прачнуўся цалкам матэрыялы, як і не было нічога. Я зноў быў жывы і жыццярадасны. Як ён гэта зрабіў? Апошняя фраза была не кропкой, но бомба дожидалась своего часа. И вот сегодня, конечно, кожная фраза настолько знаковая у яго, у кожнай фразе столькі сімвалізму. І вось праз 5 гадоў у маладэчні я бачу гэтага чараўніка, які зусім не радуецца таму, што бачыць навокал сябе. Наступная сустрэча з майстрам адбылася праз доўгія 5 гадоў у восень 97-го. Над краінай ужо не луналі чырвона-белыя сцягі, а на выданне быкаўскай новай кнігі людзі скідваліся па капеечцы. Мой товарищ и коллега, тележурналист Олег Дашкевич, записал для віленскай тэлевізіі інтэрв'ю з Быковым. Але ў працэсе запісу забыў уключыць мікрафон. Каб не гайвіцца другі раз, Олег попросил мяне записать яшчэ одну гутарку. Мы сустрэліся з Быковым каля Менскай ямы, і он сам прапанаваў гэтае месца. Я адбарабаніў Дашкевічавы пытанні, але прыпас і сваё. Василий Владимирович, белорусы шмат пакутывали на чужих войнах, але ніколі не воевали за сябе. Может, для того, каб нацыі адбыцца, ёй патрэбна свая вайна? Быкаў і да таго глядзеў проста ў вочы, але пасля гэтага пытання паглядзеў асабліва, уважліва, неўразумела і з адказам не спяшаўся. Адказ той я помню, і гэта быў, як мне падалося, адказ не пісьменніка Быкова, а адказ Быкова-франтавіка. Не трэба вайны, калі можна пазбыцца вайны, яе трэба пазбыцца. Вайна не дапаможа. Нам не трэба вайны. Дзякуй. Дякую вялікі, спадарміцер. Згадвалі сёння твор «Доўгая дарога дадому». Цяпер будуць прачытаныя урыўкі з гэтай кнігі. Зенон Станіславович, запрашаем вас. «Довга дорога додому» – это такий твор, який вельми випукло показує, яких обставин жив Василь Владимирович. Тому що життя, і фронт, і як він помер, що. І ми зараз вспоминаємо, якби це було сумновато трошки. А я вам хочу розказати одну радість. Радісну подію в сувязі со смертю Быкова. Перший раз розказую. Коли Быков помер, я був в Нью-Йорку, ми ще зібралися у фундації Кричевського і виступали, и все плакали. Вот выступая, человек рассказывая, и потом слезы текут, не может. Так воспринимали его смерть. И вот выходит одна соображенка ведомого человека, не буду называть ее прозвище, и каже щиро, ведаете что? Я вам скажу, мне сегодня приснился Василий Владимирович Быков. И он мне сказал, ось вы тут усе плачете, а мне там так добре.
Яна сказала правду, яна сапраўды засніла такі сон, і сапраўды Товчыкова не з'явіўся, каб мы ведалі, што гэты чалавек заслужаны не толькі ў беларускага народа, але заслужаны і ў Бога. І яму там добра. Памятаю, ці то ў 32-м годзе тое было, здаецца, вясною. Па краіне ішла калектывізацыя, па сутнасці гвалтоўная ліквідацыя сялянства як клясы. Неяк прачынаюся дужа рана, устрывожаны тым, што плача маці. Я ніколі не бачыў, каб мама плакала, а тут проста галосіць, бы па-нябожачку. Побач у куце ў норушцы сядзіць бацька. Я падскочыў да маці і пытаюся, чаго ты? А бацька кажа, не чапай яе, арганізаваўся калгас. Аказваецца, што на Золаку прыехала бригада і выграбала ўсё з кублаў, з мяхоў і засекаў. Бой кармі дзяцей. Дык маці плача. Бацька маўчыць, што ён можа сказаць. Вось тае пары і пачалося. Вядома, що як у калгасах було. Голод, пригодна праца, репресії. Железною ходою ішло розкулачення. Розкулачення селянина, у якого була корова з тялушкою. Во всіх по одной корові, а у гэтага з тялушкою. Другого розкулачення за те, що влітку племінниця помагала жать жита. Значиться, наемная сила. І третього, як саботажника, не хотел уступать у колгас, упирался. Вывозили сям'ями. Пам'ятаю хлопця, з яким я учився. Розкулачення було у 8. І ось він я пішов в школу. Я побіг до його провідати. Гляджу, там уже грузять майно на фурманки. А мой сябра хвалится. Мы тягником поедем, а? И мне стало зайздросна, чому майго батьку не розкулачили. І я так само тягником поїхав. А так тягника не бачу. Організували колгас, прийшла весна, даєли бульбочку, що заставалася до багульнення. Єсті не стало чого. Ели мякину з травою, крапиву. І так дожилося шмат годов, бо з колгасом нічого не давало. Урожай кожного древне, усе, що в листі йшло на дзяршхлеб здача, де насіння. Пам'ятаю такий момент. Батько прийде у осінь на канчаткове розміркування і принесе годовий заробок. Паўторби жита. Вось і все. Што мы зрабілі за год усёй сям'ёй, працуючы на калгасе. Такі заробак. Але ж яшчэ з нас і пастаўкі. Мяса, волну, яйкі, молоко, масло, грашовы падатак, страхоўка, яшчэ пазыка і розныя іншыя. Не пералічыць, дзе ўзяць грошы, што прадаць, каб сплаціць. Не кажучи ўжо, каб нешта купіць, хоць бы штаны хлопцам хадзіць у школу. Пры аднасобніцтве ратаваў лён, які сеялі і апрацоўвалі, і апранались. А цяпер наконт лёну стала дужа строга. Таксама наклалі падатак. Спаганялі страшэнна. Памятаю, бацька ўвечары, развівае конскія путы, раскручвае, каб здаць за лён. А то ходзяць сельскія актывісты, робяць вобыскі, каб знайсці, калі хто схавае якую-небудзь кудзелю. Выносны ва ўсіх рабілі суцэльны вобыск. Прыйшлі да нас. А ў нас была стопка старая, з падранай столью, трохі затуленай саломай. Шукалі, шукалі, нічога не знайшлі. У мяне пытаюцца: «Мальчик, где отец прачет лён?» А я кажу: «На істопцы». «Ну, гэты, Иванов, туда!» Ну, чаму я гэта сказаў? Мабыць, з непрыязнем. У меня пыталіся, но я і сказаў:
маючи на увазі ту замасковану дірку в столі. І правда, гэта Іванов валився туди. Почав лаятися. Я втік. Так, Леон, але ж треба було яшчэ здаць збожжа. Каб збожжа не малолі на муку, а везли на млын, дзе яго маглі споловініць, зарказаваць, а то й просто абарбаваць. Але ж у селян былі свае млыны, жорны. Амаль у кожнага стаялі ў сенцах ці ў варыўні стопцы гэтыя несамавітыя прылады з двух плоскіх камянёў. Ды што там было куды весці, якую пару мяшкоў жыта? Бацька малоў сам. Так вось аднойчы прыйшлі гэтыя камбедаўцы, сельсавецкія актывісты, і знялі верхні камень. На раху з падмурку вытыркаўся вялікі валун, дык яны кокнулі ад яго жорнавым і разбілі на 3 кавалкі. Ну і вось, жывём са збожжам, але без хлеба. А гэтыя ходзяць, регулярно правяраюць, ці ляжыць у крапіве аскалёпкі. Тады бацька уначы неяк узяў іх і замацаваў адну драўляным абручом. Набіў, падраўняў і паціху молоў. Ноччу змене, а потым абруч здыме і зноў гэтыя камяні у крапіву быццам шапаў. А пасля ўжо за калгасам ніякага збожжа не было. Не сталі патрэбныя і жорны. Настала полная галеча. З вясны галадуха, есці няма чаго, чакаю бульбы. А бульбы – гэта цяпер скараспелка да іншыя гатункі, дзякуючы інстытуту бульбаводства. А тады была бульба толькі аднаго гатунку, які выспяваў аж пад осень. А так усё лета напаўгалодныя. Господарства, мы яшчэ пачуем фрагмент доўгай дарогі дадому. Яго нам прадэкламуе Олег Лазоўскі, рэжысёр, актор, сябра руху «Вольная Беларусь». Спадар Олег, запрашаем. Добрый день, секретарь Щера. Моими вясковыми сябрамі былі хлопцы, пераважна старэйшыя за мяне, апроч тебя Василя Порошонка. На год на 2 маладзейшых. Вядома, што все яны былі адметныя ўласным характарам. Некаторыя добрыя, таварыскія, іншыя не надта. Вось цяпер, успамінаю, хочу зазначыць, што все ж таки дзеці жорсткі народ. І нават у нечым па-жывёльнаму люты. Ну, натуральна. Тое залежыць ад сацыяльнага стану, выхавання, гэта само сабой, як і ў дарослых. Але дарослы чалавек мае нейкае права на годнасць, хоць бы на асабістую. А малы? Ён жа не мае ніякіх правоў, а то і уяўленне пра тыя правы. Ён прывык думаць, што ўсё вырашае сіла ўлады, дарослых, старэйшых сяброў, і заўсёды знойдзецца нехта старэйшы ці дужэйшы, а то і з садысцкімі схільнасцямі, які дыктуе свае законы. Ростам я быў немалы, але худы і слабы. Перавага была за іншымі, болей дужымі, а галоўнае, боль нахабнымі. У мяне не было нахабства. Вот тут я і припамінаў мяккі матчын характар, які мяне нямала шкодзіў у дзяцінстве. Я быў схільна востра перажываць свае ды і чужыя няшчасці, асабліва як пачаліся рэпрэсіі, сялянскіх апун, і сябраваў з хлопцамі, што засталіся без бацькоў, якіх іншыя стараніліся ці вербавалі. Бо ж ворагі народу. У нас тады вёска была двароў на 12. Дык з гэтых 12 гаспадароў
шестёк узялі. Цёмных калгаснікаў, былых беднякоў. Быў яшчэ Дем'ян Азевіч, інвалід першай сусветнай вайны з сухой паралізаванай рукой, якую насіў у чорнай пяльчатцы. Ён зарабляў на хлеб рамонтам гадзінніку, які неслі яму з усёй акругі. І ён усе іх рамонтаваў. Насценныя, кішэнныя, будзільнікі і гэтых далей. Вось і гэтага інваліда ўзялі. А ягоны сын у гэты час таксама Дзёмка служыў на далёкім усходзе. А пасля ў вайну пайшоў у партызаны і ваяваў да перамогі. Ваяваў за савецкую ўладу, якая панішчыла яго бацьку. Але не пакрыўдзіўся, за што, як вядома, хвалілі бальшавікі, што не азлобіўся. Як быццам за тое сапраўды можна было не азлобіцца. Вёска наша ў асноўным была праваслаўная, але з хутароў падсялялі некаторых каталікоў. Прозвішчы такія: Лявіцкі, Блажевіч, Корсак. Іх у першую чаргу і пабралі. Браў звычайны раён упаўнаважаны НКВД Перацяцькін. І потым пасля вайны прыязджаў. Мабыць, пацягнула на месца злачынства. Ну і памежнікі стараліся. Не так пільнавалі мяжу, як капалі сонных мужикоў з гэтага боку. Хоць і вартавыя мяжы, але ж адна сістэма НКВД. Ніхто з рэпрэсаваных не вярнуўся, хоць і ўсе рэабілітаваныя. Узялі тады таксама некалькіх настаўнікаў, тым ліку нашага дырэктара Карчэўскага. Але і самі памежнікаў, камандзіраў таксама арыштоўвалі. Напрыклад, капітана Акулова, мужа нашай настаўніцы. Цікава, што ў ролі сексотаў-стукачоў выкарыстоўвалі старэйшых вучняў. Як судзілі дырэктара, дык наша адна вучаніца была на судзе сведкай супраць яго. Гэта ў гадоў 15. Мабыць, як і ўсюды, а пры мяжы асабліва. І ў кожнай вёсцы былі ў іх сексоты. Дзе лепшае, дзе горшае. Нам у гэтым сэнсе, мабыць, не пашэнціла. Вясковую абшчыну ў лес чужынец. Прыйшлы чалавек. Пасля грамадзянскай прыстаў да мясцовай кабеты. Не ведаю, адкуль ён быў родам, але НКВД наладзіў з ім вельмі цесны кантакт. І ён нават не надта таіўся. Яшчэ пахваляўся, што памагае чэкістам. За чаркай гаварыў, што хацеў пасадзіць бацьку. Была прычына, ды пашкадаваў. І бацька яму быў удзячны. Не ведаю, што ён меў на ўвазе. Можа, мамін кантрабандны пераход. Мабыць, варта ўспомніць гэты крымінальна-палітычны ўчынак. Як я ўжо казаў, мама паходзіла з таго боку мяжы і все тыя гады не мела ніякай сувязі з братам. Новую мяжу адсунулі за Беласток, але старую не ліквідоўвалі. Ахоўвалі па-ранейшаму пільна, каб ніхто ні адтуль, ні туды. Але неяк галоднай парой маці наважылася і пайшла. Цераз лес, балота, каля возера, уже дорогу яна памятала з дзяцінства. І вярнулася. І прынесла галодным гасцінцы у мяшэчку трохі мукі і баранью лытку. Аказалася, што брат пад панскім прыгнётам усё жыве лепей, чым сястра калгасніца, у якой на стале даўно няма хлеба. Пасля мама баялася, што хтось данясе яе і пасадзіць. Але не пасадзілі. І мы ўжо думалі, што ніхто ні пра што не дазнаўся. Але, аказваецца, некаторыя дазналіся. Цяжкое сведчанне, бо такая ёсць наша гісторыя, таму трэба чытаць Васіля Быкова, каб усведамляць, хто мы ёсць і што перажывалі нашыя продкі.
Хацеў бы сардэчна запрасіць да слова Галіну Фёдоровну Пазняк, таксама з дэкламацыяй з твору «Сцюжа». Дякую. Эту книгу, шостый том Василя Владимировича Быкова, ён мне подарил з надписом. Она для меня вельми дорогая. Якраз тут знаходится твор, який для меня особисто пасля «Мёртвым не болеть» является вельми могутным. Называется «Оповесть Стюжа». Пачатак войны. Партизанскі атрад, у якім змагаўся Ягор Азевіч, разбіты, і ўрэшце ён застаецца адзін. І ідзе у вельмі холодную Стюжу па акупаванай тэрыторыі ноччу, і у працэсе ён успамінае 30-е гады, калектывізацыю і пошук ворагаў народа і гэтай далей. Ягор уже не мог думаць ні пра што іншае, апроч як пра гэтую дзяўчыну, якая зблытала усе ягоныя думкі. Праз 23 дні яна прыйшла да яго сама. Што, не чакаў? А я без чаканак, як ластаўка, пачуўшы вясну. Ну, добры вечар, мядзведзька. І зноў іх павяло адно да аднаго, без слоў, моўчкі. Калі трохі саўладалі з сабой, паспакайнелі, яна раптам сказала: «Вы, здаецца, у аўторак у Кандыбіча кіруеце?» «Не ведаю, старшыня не казаў». Яна памаўчала трохі. «Слухай, ён даўно у Кандыбічах быў?» «Ну, таго настаўніка, пстрыглі». «На тым тыдні быў», сказаў Ягор. «І начувалі?» «І начувалі». «А пра што гаварылі? Нічого?» «Не слухаў», просто сказаў Ягор. «А ты паслухай, паслухай калі, добра?» «А на што?» «На што?» «На тое. Твой заруба видиш хто?» «Хто?» «Скрытый белогвардеец, понял?» «Як белогвардеец? Ён же бальшавік з рабочих, на грамадзянскай быў камісарам». «Заливай, нікім ён не быў, ён скрыты вораг, понял? І ты за ім пацікуй. З кім ён і што? Не здавай ім да таго настаўніка ў Кандыбічы зачасціў. Родная кроў. Той же таксама контра». «Вояк?» – здзівіўся зусім збянтэжаны Ягор. «А ты думаў?» Дзіўна это было і незвычайна. Ягор ведаў, колькі ворагаў было скрозь, у тым жа Менску, у акрузе, ды ў іхнім раёне. Але каб ворагам стаў заруба, ягоны самы найлепшы начальник. Такого Азевіч уявіць не мог. Паліна знікла на цэлы тыдзень, і Ягор хадзіў нібы апушчаны ў мутную ваду, збіты з панталыку, здзіўлены. Пра зарубу ён не хацеў, не мог паверыць, што той вораг. Хіба такія бываюць ворагі? Але Паліне ён не мог не верыць, мусіць, яна нешта ведае. І з таго часу Ягор глядзеў на старшыню і слухаў, як той складна гаварыў пра калгасы, і яго аднекуль выпірала страшнаватая думка. Глядзі ты, а вораг? Ягор гнаў яе, а яна сама па сабе вярталася і зноў лезла ў галаву. Паліна прыйшла, як ужо добра сцямнела, але штосьці ў яе паводзінах адразу яго насцярожыла. Здалося, яна ў чымсьці змянілася, быццам неяк пачужэла ці што. «Ну, як ты жыў без мяне?» Яна ўзняла на яго вочы. «Ды так, ездзілі. У Кандыбічах былі?» «Заязджалі, ага». «А пра што ішла гаворка? Пра пастанову ЦК гаварылі?» «Не, пра пастанову не гаварылі». «А пра што гаварылі?» – дапытвалася Паліна. «Ды так, пра нейкага Жылуновіча». «Што? Пра Жылуновіча? Што дарэмна не арыштавалі?» «Не, неправільна з партыі выключылі». «Ах, вось што?» Паліна встала, взяла свою сумочку с подоконника. «Вот тебе папера, во оловок, седай и все напиши. Я чекаю».
На што? Зусім здзіўлена вымовіў ён. На тое, адказала яна сур'ёзна. Ну, я чакаю. Ён няўцямна пазіраў на белы аркуш паперы і не разумеў, што рабіць. «Дык гэта я заўтра напішу», – сказаў ён і усміхнуўся. Але яна зноў надта сур'ёзна зазначыла: «Не, ты напішаш зараз, я чакаю». І таропілася ў яго сваімі цёмнымі, надта прыгожымі вачыма, у якіх цяпер была нецярплівасць і нават незразумелая непрыязь да яго. «Ну, пачынай». «Да не могу я». «Ах, не можешь? Тогда я сама напишу. Давай алло». Яна написала сторонку и сунула ей Ягору. «Подпиши». Егор почал разбирать почек. Настоящим свидетельствую, что во время поездок председателя РИК Зарубы по району указанный гражданин Заруба систематически имел встречи с гражданином Пстрига, во время которых велись откровенные разговоры с осуждением политики органов партии и правительства и восхвалением вредителей и нацдемов, например, писателя Жируновича. Азевич оторвался от текста, в ягоных вачах потемнело. «Полина, навошта так? Какие разговоры? Ты не чуў? Тады цябе самога арыштаваць трэба, бо павінен быў чуць. Калі ты таксама не скрыты контрреволюционер, подписывай». Ягор вагаўся. Уся папера была з адным сэнсам. Старшынёй РБК вяліся размовы з былым белагвардзейцам, што пацвярджае вожчык РВК Азевич Ягор. Ён прачытаў усё і разгублена пазіраў то на паперу, то на такі знаёмы тварык дзяўчыны. Але цяпер гэты тварык быў зусім не такі, як заўжды. Ды ўсё нядобра. Нядобра? Зато па-бальшавіцку. Ты гэта разумееш ці не? Не, таго Азевіч зразумець не мог. Ён не ведаў, навошта было тое яму, ды і Паліне таксама. Аднак, чакаўшы, Паліна неяк змяніла свой патрабавальны тон. «Ягорка, ну, зрабі тое для мяне». Зазірнула яна яму ў вочы. «Ну, для нашага кахання. Мы ж так кахаліся, помніш? Подпиши тут і ўсё». «А Зарубу што будзе?» «Да нічога яму не будзе, дзівак ты. Ну, можа, вымова за страту пільнасці. Ну». Кепска разумеючы, што рабіць, Ягор памарудзіў крыху і вывеў над самым беражком: «Азевіч, я». Паліна моўчкі паклала паперу ў сумачку, кінула яму «Добраніч» і пайшла. Ён быў зусім збіты з панцалыку, з натугай спакваля пачынаючы разумець, што адбылося. Дзякуй вялікі за дэкламацыю твораў гаспадарства. Цяпер вы пабачыце дзею, якую, напэўна, яшчэ ніколі не бачылі, бо нас чакае спектакль «Суд сумлення» паводле эпілогу з твору Васіля Быкова «Апошні шанс». Запрашаю шановных актораў на сцэну. Поважаныя гледачы, мы вам пакажам драматычны эпілог з п'есы Васіля Быкова «Апошні шанс». Гэты эпілог не ставіўся на сцэне і не гучэў у эфіры.
Мастацка-публіцыстычны змест эпілога пераклікаецца з падзеямі нашых дзён і з лёсам Беларусі. На сцэне у вобразах масак будзе паказаны сон нямецкага злачынца Маера, якому прысніўся суд над ім і над здраднікамі беларусаў, які забівалі беларускіх людзей. Дзеючыя асобы наступныя. Голас суддзі, суда сумлення, добра і справядлівасці. Суд сумлення, добра і справедливости. Майер. Німецкий офіцер з Другої сусветнай вайны і акупацыі Беларусі. Зуеў. Савецкі вайскавік, падпольшчык, які здрадзіў беларусам. Ксяндзоў. Савецкі настаўнік, здраднік, які супрацоўнічаў з немцамі. Будка. Здраднік, нямецкі паліцай. Оля. Дачка забітай Далі. Мацееха. Удава забітага Мацея. Северина. Цешча здрадніка Зуева. Герда. Жонка Майера. Цясленка. Удава забітага старшыні антыфашысцкага камітэту Цясленкі і маці забітай Юлі. Дзея адбываецца праз 20 гадоў пасля вайны. Высокі суд сумлення, добра і справедливості протягує свою роботу. Хто хоче виказатися? Дозвольте мне, высокий судья. Знаете, была война, так сказать, противоборство двух ворожих боков. Хто кого? Як відомо, сперша ми, після вас. Значиться, як я розумію, обидва боки квіти. Хіба не так? Зрешти, хай скажуть другі. Але ж де потерпівші? Бачиться, їх уже нема. Їх нема. Яны нічого вже не скажуть. Але тільки виказали перед судом свою волю. Але тепер замість тих тут їх соєчинники і їх нащадки. Нехай кожен назове себе. Ось ми з Насточкою, дочки колгоспницы Дарьи. Это нашу маму повесили в местечку 40 других. А я Матееха, детки. Того Матея, что старостом был в подвигах. Якого Сергія. А ну, северини, на концу цікавимося. Я Цясленка, жонка старшыні антыфашысцкага камітэту і маці Юлі. Так. Але навошта яны? Што яны ведаюць? Хіба яны могуць выступаць у якасці адвакатаў? Або нават сведак? Яны, наши прокуроры, судді і народні засідателі. Ну, який дивний суд. Ніколи таких суддів не бачив. Спектакль нейкий. Ні, не спектакль, а самий високий на землі суд, який судить паводле самого старожитного у світі кодекса – сумлення, добра і справедливості. Хіба у нас мало конституційних судов? Меня уже 2 раза судили. А что, третий? Мне так само. Я сумленно отбыл свой термин. Больше не хочу. Визначення термінів покарання не у нашій компетенції. Ми не присуджаємо до зневолення.
Нашим вышэйшым вердиктам будзе вечнае раскаяние для тых, хто зразумеў віну. Хто не зразумеў, на жаль, нам не падсудны. Тым больш тыя, хто забіваў людзей, якія праявілі геройства ў абароне свайго натуральнага права жыць. Не. Чому? Дома мы не настаиваем на своей правоте. Мы только имкнемся разобраться по справедливости. Ведомо, мы зробили недобре. Але високий суд. Прийміть під увагу, ми так само хотіли жити. Мене, наприклад, ось збиралися повесить. І навіть горш. Ви ж бачили. Для гэтага мы і вярталіся ў мінулае. Але баючыся быць павешаным, вы, злую, рызыкавалі толькі жыццём сябе аднога. А паддаўшыся страху, загубілі дзесяткі другіх. Не по своей волі. Я виконував загады. Во! Яго, наприклад. Вы сцвярджаеце, што да злачынства вас падбухторваў Будка? Конечно! Будка, растлумачце суду, чаму вы аддавалі злачынныя бесчалавечыя загады? Потому что мне их отдавали сверху. Сперша вось гэты, Ксензов. А пасля... Ксензов, растлумачце вы матывы аддачы злачынных загадаў. Я таксама нічога не придумав. Я таксама їх атрымліваў зверху. Насельніцтва не слухалася, нападалі партызаны. Ну, начальстве патрабавала рэпрэсій. Бо тут і пан Майер. Няхай ён цяпер пацвердзіць. Охотно. Але ці не думае высокі суддзя, што Майер асабіста адказны за складанне гэтых бесчалавечных загадаў. І я таксама атрымліваў іх зверху. Ад пана коменданта, ад шефа СД і паліцыі бяспекі, ад акружнога шефа гестапа, тыя, ў сваю чаргу, атрымлівалі іх звыш. А ўсё зыходзіла ад Гітлера. Ведаеце, быў такі прахвост, які называў себе фюрером германской нации. А если, честно говоря, не так все было плохо при так называемом Адольфе Гитлере. Вельмі лагічнае, хаця некалькі і няпоўнае тлумачэнне. Да таго ж 20 гадоў назад вы разважалі трохі інакш. Дзе ж ісціна, доктор Майер? Коли разважать по-философски, истина, может быть, посередине, высокий судья. Пасярэдзіне двух гэтых пачаткаў можа знаходзіцца толькі сумленне. Што ў тыя гады гаварыла ваше сумленне? Якое сумленне маецца на ўвазе? Хрысціянскае, воінскае альбо партыйнае? Сумленне не раскладваецца на састаўныя. Сумленне ёсць тое, што складае галоўную чалавечую сутнасць, якая адрознівае яго ад кожнага іншага млекакормячага. Дзякуй за тлумачэнне, высокі суддзя. Калі так, то я тут шчыра скажу, что тады мое сумленне спало. Я знарок усупив його. Сперша, каб жить не горш за других,
А затем просто как выжить. Вы кіраваліся ўласным сумленнем паводле свайго жадання, так? Так. Что ж, именно так. Это неприемно. Але так. Ксяндзо, вы таксама усыплялі сваё сумленне, каб знішчаць сваіх грамадзян? Зразумела, у мяне было не кепскае сумленне. Але яшчэ ў самым пачатку я заключыў з ім нешта накшталт дагавору. Ні яно мяне, ні я яму. Толькі аднойчы я парушыў гэты дагавор, за што паплаціўся жыццём. Цясленку трэба было арыштаваць. А я пашкадаваў. Будка. А что сумление? Подумаешь, я партизанов боялся, да немцев. А сумление? Зурел. Я покутывал, я переживал. Я верю, что это кончится кепска. Так и отрывалось, але что я мог сделать? Что? Я любил свою жонку, любил свое дитя. Суду ўсё зразумела. Каб рабіць вашу злачынную справу, вы перш за ўсё вызваліліся ад сумлення. Вы начыста выжылі яго са сваёй свядомасці і паклаліся на права і сумленне сваіх начальнікаў. Пры такіх умовах, зразумела, адкрыліся шырокія магчымасці рабіць тое, што вы і рабілі. Прыкладна так. А не кош? С этим сумлением, як его, нас бы хутка ухлопали. Але што было рабіць з тым, хто не прывык разлучацца з сумленнем, хто застаўся верны яму да свайго трагічнага фіналу? Тыя, каго няма, ужо не адкажуць, але, можа, скажуць тыя, хто выжыў, да каго ў вас не дацягнуліся рукі, каб іх знішчыць. Я скажу. Я не умею по-бужоному, скажу об своим. Сволочь ён! Ён же ведал, на что осуждає нас дочкой. Чего ты? Чего ты? Ага. Ты же сама казала, не ходи из дома, ни с не свяжешься, сиди дома. Мало что я казала по-бабску. Да что ты не слухал? А я почал слухаться и... Где твой мужчинский гонор? И сам струсил, и нам все життя покалечил. Чому ты не загинул, як остатня? Чому ты выжил на наше горе и несчастье? Сколько... Аж счастливее ты своей погибелью, коли прошился на нее в свой час. Я совсем старенькая, детки. Здоровечка нема. Матей мой давно у земельце лежит. Старейша на фронте забили. Ах, ты гад! Колькі мы натерпеліся праз яго, сколькі горад. Покарав Бог, за якія грахи, невядома. Чаму цябе не застрэлілі адразу? Сынок, чаму ты так доўга жывеш? Маю сівізну ганьбуеш. Ладно, Маша. Не надо. Выжить. А як нам було вижити? Зосталися без матері. Батька на фронті. Ванечка наш в блокаду помер. Я старейшая, 10 годов пошел. Самую молодшую Гелечку тетка в соседнюю вёску забрала. Так они ту вёску раз в месяц спалили разом с усей. Так и загорела Гелечка. Добре, что мама не ведает. А я вот что, спытать хочу. Ну ладно, добре.
выладили новый порядок. Для Германии старались. Але чему? Навошта вы так по-звярынам растоптали наше сиротское детинство, маленство? О, доживаю. Пенсія ёсць, кватэра. Зэтак прыгожа пішуць. А где моя дочка? Где Юлечка? Кто ей молоденькую ставлю? Почему закатывал? Генералу моему! Катя тут здоровается на душу! Не маєте права! Не маєте права! Я виконую загадник! Ich bin unschuldig! Ich bin nur ein Soldat! Ich bin unschuldig! Не маєте права! А что с тобою? Чего ты так кричал, Пауль? Мій жудасний сон. Який сон? Нечто з війни наш наш кошмарний привіт з минулого. Быцем би суд некий. 20 годов минуло, а ничто не кончается. Успокойся, Пауль. Тебе шкодно хвалявацца. Усё калі-небудзь скончыцца. Ніколі гэта для вас не скончыцца. Спокою захотели? Не будет спокойно. Будьте вы проклятые, задорцы. Проклятые. Не забудем, не пробачим. Не забудем і не прабачым. Ja, ich bin unschuldig. Я виконував загадки. Это Гитлер виноват. Я виконував загадки. Я виконував загадки. Это Гитлер виноват. Будьте вы проклятые, задорцы. Проклятые. Не забудем, не пробачим. Спокою захотели. Не забудем і не прабачым. Чоловік, як і кожна жива істота, від Бога народжається свободно. Тобто від народження закладывается у человека инстинкт свободы. И поэтому, як бы життя не складывалося, дальнейшее існування этой особи, завсёды у ім застається в той чи іншій мірі это самое имкнение, инстинктивное имкнение до свободы. Именно у стані свободи чоловік може з найбільшим ефектом реалізувати себе як божське створення, по-перше, і по-друге, як громадське створення так само. Тільки у стані свободи він може дати найбільше для себе і дати для громадства. Господарства, великі дзякуй усім, хто наведаў нашу імпрэзу памяці Васіля Быкова. Велічэзна дзякуй акторам. Яшчэ раз вельмі рэдкая аказія пабачыць такіх людзей у тэатры. Господарства, яшчэ напрыканцы пасля заканчэння гэтай часткі ў суседняй залі можна будзе набыць кнігі Зяноўна Пазняка. Там ёсць тамы цяжкога часу, у якіх таксама можна прачытаць вельмі шмат пра Васіля Быкова. Таму вельмі заахвочваю. Хацеў бы такую невялічкую вестку прадаць Беларусі, так як заўважыў
у стужцы сярод сваіх знаёмых, не глядзячы на тое, што нам здаецца, што там на радзільні ўжо пустыня, гэта не зусім так. Людзі памятаюць пра Васіля Быкова, адзначаюць так, як могуць, не афішуючы, таму Беларусь сапраўды жыве, як казаў Васіль Владимирович, я веру, што Беларусь жыве і будзе жыць. Зробім жа ўсё дзеля гэтага. Жыве Беларусь!